Evo, pitanje za sve vas, šta vi mislite o ovome? Sad pričamo o teroaru, pojam teroar je ubačen u komunikaciju vina, sve više i više se pominje. Koliko zapravo to komplikuje vinsku priču? Evo, konkretno, Marko, tebi, što se tiče Tikveša, koliko pojam teroara komplikuje priču nekim konzumentima što piju, recimo, Smederevku ili TG za jug, neka ta jednostavna, jeftinija vina, i da li će oni možda jednog dana evoluirati ka nekome ko će tražiti baš vranac sa određene pozicije? Šta misliš, kako se tu kreću stvari? Ali mi, što se tiče, znači ja sam u Tikvešu od 2010. godine, znači mi kad smo došli, pošto sam francuski đak, mi smo došli sa tim konceptom teruara, lokacije, selekcije i tako dalje. Tako da mi i radimo, i trenutno radimo i na Smederevci. I ta Smederevka je ponižena sorta, kao što je bila nekad Malvazija u Hrvatskoj, da je bila visokorodna sorta, masovno i tako dalje. Polako posle se radilo na njoj da pokaže da može da bude i masterirana i kao bolji kvalitet. Tako da mi isto radimo sa tom Smederevkom na isti način. Trenutno Smederevka se prepoznaje kao neko komercijalno, bazno masovno vino dobro kvaliteta, ali međutim mi pravimo eksperimente da pokažemo da ta Smederevka na konkretno lokaciji Beloj vodi može da neki drugačiji izražaj vina nego što je recimo Tikveški region. Dobro. Erne, šta ti misliš, koliko znači razumevanje teroara da bi na kraju konzument vina dublje razumeo to vino? Misliš za potrošača? Pa da. Pa treba da ide u prirodu, treba da posećuje vinare, ako voli vino i ako voli društvo. Ja mislim, sa vinarima je dosta interesantno da se razgovara, da se ode tamo. Mada ovde u Srbiji slabo se to radi. Ovde se kao iz aviona gledaju lozu i doviđenja. Idu da ručaju, da jedu, da piju i to je gotovo. Znači, fale nam pravi klubovi, ljudi koji su stvarno entuzijasti oko vina. Bez njih stvarno teško. Jedan takav čovjek može da pokrene još 10 njih, ali to mora da se gradi godinama. To sad sigurno treba razumijevanje teroara. Recimo, to što si rekao pre nego što smo ušli u ovu emisiju, da recimo mnogi misle da je teroar Fruška gora i razlika između Fruške gore i recimo Župe. Nije to teroar. To jeste teroar, makroteroar, ali pravi teroar je uvek sitan, to je čestica, to je mikrolokalitet. I to treba da se malo uči, da budemo malo finiji. To nije, ne znam zašto je to nekima muka, to je mnogo interesantno, to je mnogo dobra igra. To je dobra igra za naše emocije, da budemo prefinjeni i sve to mnogo treba da se radi. Da. Dobro, Marko Kovač, nastavio bi sa tebi jednim pitanjem, pošto posmatrajući ceo taj fenomen oko vina poslednjih godina na ovim našim prostorima, ono se dosta vezuje za jedan pojam koji se zove hedonizam. Znači to uživanje, što više uživati i tako dalje. Sada, ja mislim da ako neko iskreno voli vina, da će on kad tad krenuti da istražuje, da proba nešto drugo i da počne da evoluira i zapravo da istražuje ukuse podneblja i na kraju dolazimo do toga što ćemo danas i pričamo, a to je teroar. Dublje razumevanje teroara i dublje razumevanje vina zapravo može znatno produbiti uživanje u samom vinu i povećati celokupni doživljaj. Da li se slažeš s tim? Definitivno. Ali mi imamo jedan veliki problem, svi ovdje zajedno i cijela regija. A problem je da mi u principu ne znamo šta su naše vinske sorte. Mi ne znamo što je tipična graševina, mi ne znamo što je tipična malvazija, mi ne znamo što je tipična kadarka. Ok, za kadarku možda znam, jer Oskar radi jako lijepu kadarku. To je moje uvjerenje iz razloga što su ta vina postoji toliko intervencija na tom grožđu, da danas konzument je potpuno zbunjen. Dakle, ako mi njemu damo danas vino koje je napravljeno bez ikakvih dodataka, kažemo vidi, to je
to je ta sorta, mi nismo ništa radili sa tim, on će reći ne, to nije to. Zato što ima 100 drugih vina gdje je bilo toliko intervencija i to je promijenilo taj proizvod. I dakle, da li mi danas pijemo vino teroara u Istri ili u Slavoniji? Ne. Mi pijemo vino iz podruma. Vino kako je, to je proizvod koji je napravljen u podrumu. Mi ovdje ne govorimo o izražaju jedne lokacije, mi ovdje govorimo o vinu koje je napravljeno u podrumu. Dakle, mislim da imamo bazični problem u tome da mi kad bi stvarno počeli raditi iskreno vino, da to konzumenti više ne bi kupovali, jer to nije ono na što su se oni naučili, to nije ono što smo ih mi naučili u zadnjih 30 godina, koliko u principu ovdje, ajmo reći, barem u Hrvatskoj postoji nekakav veći interes za nekakva vina koja su od manjih vinarija, koje su sa specifičnih lokacija. Dakle, imamo jedan generalni problem da ljudi ne znaju koje su to sorte i kakvi su to izražaje sorti. Vi kad probate graševinu u Štajerskoj, u Austriji, to nema nikakve veze sa graševinom koja se radi u Slavoniji. Nema apsolutno nikakve veze. A ta koja se radi u Austriji, to je graševina. Naravno, dolazi sa drugčijih pozicija, sa drugčijih mikrolokacija, ali nema nikakvih dodarnih točaka, dvije sorte koje se zovu isto, koje su u principu iste, a koje nemaju nikakvih dodirnih točaka jedna sa drugom, i to je veliki, jako veliki problem. A dobro, ipak na jednom nivou možemo govoriti o sortnosti. Zapravo, postoji nešto što se zove tipična sortnost. Jel tako? To je nešto na što je određeno tržište naviklo i onda to se može na neki način, ajde kažem, pogoditi, onako grupu od grupu. Može se, ali vidi, to su definicije koje su napravljene unutar određenih organizacija. Sad Sommelier klub kaže tipičnost graševine je ta i ta. A to je donešeno, dakle ta nekakva odluka, nešto što je neko zapisao, je donešeno upravo na temelju vina koje su oni probali. Znači imamo te istih 50 graševina, svi su koristili iste kvasce. I naravno onda graševina je to i to. A da li je to graševina? To je ono što je moje bazično pitanje. Da li je to zaista izraz te sorte ili je to izraz podruma koji je koristio ovaj proizvod, ovaj dodatak, ovu filtraciju? To je ono što je sad, i to nije samo rasprava među nama, to je rasprava u cijelom svijetu u principu, a koja dolazi na leđima toga da su prirodna vina gdje je ta intervencija puno manja, zapravo sve popularnija. Ne? Da. A Marko Stojaković, šta je jače, sortnost ili teroar? Pošto znamo svi da postoje nešto što se zove ekstremni teroari, koji toliko jako utiču na samu sirovinu da zapravo prosto izdominiraju. Pa ja bih rekao da ipak sortnost iznad, ako treba da se bira, ako uzmemo kao primjer recimo vranac, znači vranac ima te sortne karakteristike, jaka crna boja, jaki tanini, prirodnu svežinu, to je vranac. Znači nije bitno, to je da li dolazi sa peskovita zemlja ili glinasta, otprilike će imati iste te osobine, onako te kao karakteristike, da kažem. A sada, pazi sad, ja gledam malo drugačije, pošto isto velike vinarije, tako da mi pravimo vina za potrošače. Mi pravimo vina koje su trenutno moderne, koje se traže. Znači, ljudi žele vina sa malo nižim procentom alkohola, vina koje su pitka, voćna. I zbog toga idemo u taj profil. Trenutno, recimo, mnogo je moderno temjanika, tako, temjanika, muskat, petit, to je trenutno trend generalno i u Srbiji i u Bosni. I mi pravimo temjaniku da bude temjanika, da bude aromatična, sveža. Sada, sumpor je isto jako bitan, zato što generalno sutradan od sumpora zna da boli glava. Tako da pazimo na nivo sumpora da budemo duplo manje nego recimo količina koja je maksimalno dozvoljena. Znači idemo sa jako nizak sumpora da bi, baš tako, da potrošaču ima, da ga ne boli glava sutradan. To je to jednostavno. Dobro. Erne, a kad smo pomenuli ekstremne teroare, imaš ti neki ekstremni teroar? Meni se čini da je kamen ekstremni teroar. Jeste. I objasnim samo zašto je to ekstremni teroar. Evo, ja sam imao prilike da probam ta vina više puta i jeste, to je zaista, tu je teroar navladao praktično sortnost. Zašto se to dešava? Kad se to dešava? To je vekovno iskustvo da su padine najbolje za najbolja vina, ali ako se menja klima i vodeni režim, može napraviti neke poteškoće na takvim mjestima. Recimo na kamenu imamo velik pad i izuzetno kamenito sve. Znači ako nema kiše tokom leta, posle mjesec dana već
hoće loza da povuče u sebe tečnost, da povrati i onda imamo probleme. Što je stariji taj vinograd, tim bolje. Taj je krenuo da rodi u 5. godini. Samo, eto, šta da kažem drugo. To ne može da ponese u proseku više od pola kilograma po čokotu. Da, to su jako male količine vina koje dobiješ. Toliko sam imao. Ali ne može da ponese, jednostavno, nema više lastara. 4 lastara, 5, to je tačkasti uzgoj i to je to. To je veoma surovo, ne kažem da tako treba i šta ja znam, ali postoje i to. I to je interesantno za mene. Ali ne kažem da samo to može biti dobro. Može biti dobro bilo šta. Veoma me interesuju drugi ljudi sa drugim vinogradima. To zna da bude najviše dosadno kada govoriš o sebi i samo pratiš to šta treba, šta hoćeš da kažeš. Ali puno lakše da odeš na Hvar i tamo da posjetiš Master of Wine iz Engleske i da pogledaš njena vina, šta traži tamo dole i šta je ovo, klapive kiseline, malo više i uživaš. To je mnogo lepo. Ili kod Dubokovića isto tamo na Hvaru. Odeš malo i to pogledaš. To je to. Ima jedna stvar koja je interesantna. Ima jedan nije eksperiment, jedan projekt smo radili prošle godine u Berbi, gdje smo nas trojica kupovali smo dosta Babića iznad Primoštena. I što mislim da bi mogao biti slučaj i sa Vrancem. Kupovali smo od ljudi, dakle, grožđe, to je stvarno ekstreman teroar gore, to je kamen, to je sunce, jako malo onoga što se zove top soil. I kupovali smo grožđe i dolazilo je grožđe i u fermentaciji, iskreno, sad da pobijem sam sebe, u nekim slučajevima nismo bili u principu sigurni da je grožđe potpuno zdravo i mislim zdravo da, ali nismo znali u kom će smjeru otići. Pa smo na neke fermentacije smo stavili nešto malo sumpora. Sad ispostavilo se da taj Babić koji je bran, to je bilo negdje 15. do 29. On ima toliko ekstrakta u sebi, da je on to sve pojeo. Taj sumpor je odradio svoje, on je zaštitio, on je eliminirao one neke male probleme na koje smo pretpostavili da će se dogoditi. A taj ekstrakt tog grožđa je bio toliko velik da je on u principu pojeo cijelu tu stvar. I vi dalje imate netaknuto grožđe. I dalje je to jedna ekstremna ekspresija grožđa gdje u analizama koje smo poslije radili tamo gotovo da nije bilo apsolutno nikakvih tragova tog sumpora što smo mi dodavali unutra. Dakle, analize su pokazale da je jednostavno grožđe pojelo to sve što smo, dakle, na neki pozitivan način iskoristilo te naše dodatke, što bi meni kao nekakvom lajku, jer ja nemam tehničko znanje kao gospodin Stojaković, ali meni bi, ajmo reći, to nekako dalo do znanja da je to grožđe zasađeno na jednom dobrom mjestu i da je to sorta koja treba biti zasađena na tom mjestu i ajmo reći da je to ona nekakva ekspresija teroara. šumi, ispod hrasta, sakrio se jedan Rimljanin i čekao. What is the current situation when we are speaking about the terroir in the US? Well, first of all, it's great to be speaking with you and reliving our amazing time in Serbia and Belgrade, Fruška Gora, Župa, so many amazing places that we saw together.
I think it's the greatest time ever to be drinking wine, and in some ways the scariest time. Because you have, instead of a small group, a small club of wines and places to drink, you have an infinite, in some ways, amount of wines, grapes, which therefore would equal terroir to drink. So there's different entry points that the consumer today looks at when thinking about terroir. When I started, it was learning the great terroirs of Burgundy, Bordeaux, Chablis, etc., Tuscany, and relating those to a pretty confined set of wines. Now, the consumer, which was really, I think, driven by sommeliers, looked at there's so many different entry points into terroir. There's so many ways to enter wine, and I think before it used to only be terroir in a narrow sense. Now it's a really wide range of criteria because we have to remember the human touch and country and region is also a part of terroir. So now there's so many more of those opportunities and ways to drink, and that's engaged a lot of consumers. Speaking from the point of view from the local producers here, what do you think? What is the best way to get your wines on the US market? We can think of Mexico as an example. Believe it or not, Mexico has a pretty old winemaking tradition brought by the Spanish. Unless you lived in Southern California, you probably never visited Mexico's wine industry, even though when you drive through it, there's very big estates. You know, it almost has a Napa look to it. They grow Cabernet, and a lot of the taste and flavors and experiences were much in this kind of, let's say, trend of 10 years ago of making bigger oak-forward, fruit-forward wines. And yet, all it took was one winery called Beachy, which was making more natural-style wines, to capture the complete imagination of today's zeitgeist, of fresher wines, of, in this case, we can't say endemic varieties, but or autochthonous, but we can say old vineyards of not Cabernet and Shiraz and, you know, things like Rosa de Peru and Mission, grapes brought a long time ago from Spain that captured the entire imagination of young, more trendy sommeliers in the United States. So I guess it depends what you're looking to do. If you're looking to attract a wine tourism, then, you know, you might have to build those big estates and have those more international style experiences to bring people to kind of do the vineyard hop or the winery hop. But if you're really looking to export, right, I think working together, you know, harnessing your local endemic varieties, and today's drinkers, you know, they want either, you know, classic varieties that you can't find anywhere else, as long as they have a great sommelier or wine store to kind of direct them. A more natural style wine is definitely helpful to kind of cut through the noise in today's market. And, you know, something that can feel exotic, but, you know, offered in a way that feels very attainable. I think Serbia has a big opportunity. You know, it's in Europe, so it helps for your kind of even basic wine drinkers' imagination, because European viticulture is helpful to think about. And then you have varieties that you can only find in your country, which then creates experiences that are very unique. And then the other thing, I'll add one more thing, is that cuisine is another really big entry point. So Greece did a great job of harnessing their local varieties that have very impossible to pronounce names, not unlike, you know, Prekupats, Riskovits, you know, Harshlevelou and things. But people already had a really strong connection to the Mediterranean food. So food, by harnessing things like, I forgot how it's pronounced, but kajmak and all the other very interesting foods of Serbia, you know, linking those with the wines and telling that story together is a very compelling way to attract both, I think, export drinkers to export your wine, but also
harnessing people to come to drink in Serbia. Some advice for the local wine producers. Are they going to go original or are they going to go to please the current taste? What do you think? It's not one or the other. I think having both is really good. So I'll use Greece as an example. So Greece, they had obviously ancient history, which people kind of aligned with. And then they had this very basic, bad export because they knew that they could sell pretty mediocre wines to the export market, the Greek expats, and then so their quality went down. And then, then rose some big wineries making quality. So that helped. And then you had these more smaller niche wineries making really delicious wines focusing on native varieties. So you had these big quality and then small quality. So I don't think it's, and the big ones, they almost by definition, they speak to a bigger audience and what people want. But I don't think that's necessarily a bad thing. However, having those small, edgier wineries that are really hyper-focused on incredibly old varieties or, carving out terroir like Arno Segmeister, someone like his wines where he's working in the Fruška Gora, he's kind of working across all the northern areas. He's finding amazing terroirs that have an ancient history, planting, newer vineyards now, but in historic places, and making just obscenely high quality in small amounts. Those help further the story of Serbian wine because you need both consumers. You need someone to just be able to comfortably say, yeah, I'll drink the Serbian wine. And then you need someone to say, oh, I want to drink that, 100-year-old ungrafted Kadarka natural wine from Oscar Mauer. What I didn't mention about Greece is they had they got government support. Listen, it's always a bit of a pain, but they got government support. Wineries bought into this central, wines of Greece or, this would be wines of Serbia. And then, the old way was to bring sommeliers, partially funded by bigger wineries, and then partially funded by the government to come experience what it's like to drink and eat and, have a good time in Serbia. Now, with COVID-19, that's changed. I don't know what the future of that is going to be because as you mentioned early in our conversation, everything has gone digital. So it'll be interesting to see how these regions that establish connections by bringing buyers to their countries, if that's not possible anymore, how do you maintain that strong connection in a time when we might not be able to go travel, which then does bring an opportunity because wine is such a great embodiment of a place. And if you can't travel there, you might be able to drink that experience in your home. Vinska kuća Erdevik. Marko Stojaković, da li si nekada probao, i vjerojatno jesi, naravno, to ti je posao, vulkanska vina, recimo vina sa padina Etne? Ne, nisam probao, konkretno sa Etne ne. Zašto to pitam? Zato što je tamo sastav zemljišta izuzetno specifičan i to se u vinima praktično onako nedvosmisleno osjeća, tako da to je jedan od slučajeva gde je zaista, to ne moraju biti, to zaista i nisu prirodna, po Marku, kako kaže, prirodna vina, jesu poštena vina, ali taj teror je toliko izražen da sam imao iskustva sa nekim mojim prijateljima koji zaista vole vina, da oni nisu tako vina mogli da piju. Jer to nije, ne znam, Negro Amaro, to nije, ne znam, ta sorta na koju navikao, prosto to je slano, to ima ukus pepela, to ima ukus čudan školjki. Ima previše minerala. Pa jeste. Da li postoje možda sorte koje su, da li možemo da pričamo o tome, da li postoje sorte koje su osjetljivije na teror i sorte koje
zapravo su toliko potentne biološki da zapravo uvek povuku na svoju sortnost. Sigurno da, ali to opet se vraća na prinos. Isto je bitno. Znači, ne samo sorta, nego i prinos. Da se gleda, dve stvari zajedno. Da i to zavisi šta želiš da posadiš. Na neka izuzetna mesta gde zna biti suše, onda nećeš da sadiš recimo lipolis, nego ćeš saditi furmint. Jer furmint može bez vode, lipolis ne može zbog kalijum sistema, nema takav korenov sistem. Znači, to je izuzetno važno pitanje. I to je razlog zašto, recimo, lipolis nikad neće davati neka izuzetna vina u odnosu na furmint, jer ne može na te pozicije da stigne. Šta mislite, kako je najbolje taj teror utkati u komunikaciju vina, a da ljudima, konzumentima to ne deluje kao nešto što dodatno usložnjava priču, nego naprotiv da ih baš zainteresuje da istražuje dublje? Erne, šta misliš ti? Ti radiš teror vina. Kako ti svoja vina komuniciraš i kako ljudi reaguju na to što ti pričaš? Ja uvek komuniciram da ne mislim puno o tome kako će ko da odreaguje na to. Uglavnom, to je osnova. To je izuzetno važno. Tako možeš da dobiješ stvarne odgovore na tvoje ponašanje. Ali inače, to je to. Uvek kažem ono što sam ja, šta ja radim i nema tu neke filozofije iznad toga. I nema ni marketinga. Nekog ja mislim da puno papagaja ima na ovom svetu koji nauče šta treba da kažu, a to ne volim. To ne volim da čujem. Znaš, te papagaje. Važno je da je originalan čovek i stvaran. Bez toga nema ništa. Slažem se. A reci mi, gde su tvoje vina bolje prepoznate? Da li u Budimpešti, da li u Beogradu, da li na nekom trećem mestu? Pa ja mislim da to nije mesto. Ako gledamo istočne zemlje ovde u Evropi, svuda je to otprilike isto. Slabi smo malo. Misliš da su slabi? Recimo, Italijanima se najviše sviđa, jer ja volim da vina budu zrela i da stoje malo u flaši više i tako to. Recimo, to ovde u Srbiji manje i u Mađarskoj opet manje. Njima to nije toliko interesantno. Mislim, Mađarima i Srbima ništa. Eto, to je to. Ovako, ja mislim da još nismo došli, nismo kao koji me vole i cene i to je to. Znaš, sad ne bi rekao ovako, ovde ovako, tamo tako. Ok, jasno. Nastavi, Marko, izvini. Ovako, ja mislim da još, baš što tiče Srbije, tržište još nije dovoljno zrelo i samo potrošnja vina je mala. Ja se plašim sada da previše to teruar, da uplašimo ljude, znači po meni treba na čovjek da počne da više da pije vino, pa sami da se zainteresuje, pa onda da uđemo u detalje, da im objasnimo zašto je teorar ovakav onakav. A za početak da pokušamo da pojačamo potrošnju vinu i da ih ne bunimo, da ih ne plašimo, da se sam potrošač, da ne zna koje vino će da bere uz neku hranu, zato što, eto, ne poznaje taj teruar konkretno. Znači da ne napravimo neki strah. Nego ljudi se opuste i onda da piju vino jer im se sviđa, ili ti se sviđa ili ti se ne sviđa. Ta prva faza i posle polako idemo da im objasnimo. Ali mislim još nismo došli ni do te prve faze. Znači taj nesklad između ovoga o čemu mi pričamo, trenutno stanje na tržištu, šta ljude zanima, kako se tu ponašati, šta ti misliš, a opet biti negde, zadržati autentičnost, a biti i koristan što se tiče unapređenja tržišta? Mislim da cijela regija kulturološki zapravo nije na nekoj razini visoke potrošnje vina. Što je apsurd jer je proizvodnja vina krenula sa ovih prostora. Dakle, ajmo reći, ne krenula, ali ajmo reći da Armenija, Turska, Gruzija, onda se sve to preko Grka pomicalo tu na Jadransku obalu, onda je iz Jadranske obale išlo u Rim. Dakle, ovo je povijesno je prostor vinogradarstva i vinarstva. I vina koja su se, odnosno vinogradi koji su se ovdje uzgajali, radili su vina koja su se prodavala i na rimskom dvoru. Dakle, ovdje postoji jedna ogromna, velika povijest vina i u principu razočaravajuće da ljudi ne piju više vina.
Ljudi smatraju, barem ono što ja znam, ljudi smatraju vino da je vino relativno skupo, da je relativno skup proizvod, no vino nije jeftino, ali ja i dalje mislim da je piva daleko skuplji proizvod od vina, jer je vino ipak jedan proizvod koji se radi 12 mjeseci u godini, gdje rezultati nisu nužno onakvi kakvi bi tržište to očekivalo, dakle postoje veliki rizici. Tako da ja bih rekao da je vino jedan proizvod koji mora biti odraz teroara i da se ne može raditi u principu namjenski kako možete napraviti neke druge napitke. A generalno mislim da je najbolji savjet ljudima je da se identificiraju, da se prihvate nekoga u koga vjeruju, da ako nisu verzirani u vinu, a žele ući u taj svijet, da imaju, ako ništa, imaju Instagram danas, imaju društvene medije koje mogu puno toga reći, ali ih i puno zbuniti. Ali da uđu u kontakt i konverzaciju sa osobama kojima vjeruju, da li sa vinarima, da li sa distributerima, da li sa prodavačima iz neke obližnje trgovine i da uspostave odnos sa tim ljudima koje će pratiti, koji će ih voditi kroz taj proces. Ići u nekakav supermarket i kupovati vina za nekako dublje istraživanje nema nikakvog smisla. Ali se identificirati sa ljudima koji, dakle, polazim i od sebe, kako sam ja to radio, identificirati se da li su to novinari, da li su to prodavači, dakle, identificirati se s ljudima koji znaju više i učiti od njih je, ja mislim, nekakav dobar start. Koliko ljudi primećuju to, teroar u vinu, plavac mali, na primjer, ima toliko plavaca na Jadranu, opet tvoje je specifičan. Zašto je specifičan? Šta je to teroar? Zašto ima on te odlike koje ima? Pa mislim, meni se često događa zapravo da ljudi kažu da to vino jednostavno je drugačije nego ostala vina, zato što čisto pristup je takav, znači u samoj proizvodnji od vinograda na kraju u principu se i dešava to vino, znači to je minimalna intervencija, praktički nikakva. I sad kad to vino nema neki make-up, nema neki facelifting, normalno je da će to vino biti onako kako je. Svi pokušavaju koliko je moguće kontrolirati stvari da bi se dobilo što čišća materija. Međutim, u ovom slučaju ja prepuštam stvari da se, naravno da trebaš biti prisutan i da treba dosta truda oko toga da vino ne bi krenulo na takav način s takvim pristupom u nekom krivom smjeru. Međutim, ako stekneš određenu vještinu, onda to vino je zapravo onako kakva godina je, kakav je sam taj vinograd i kakva je ta sorta. Prema tome, te neke razlike od godine do godine su zapravo ta, po meni, priča teroara, jer ti kad previše ne utječeš na to vino, nego ono samo najviše utječe na to, onda ti zapravo doživiš i godinu, doživiš i sortu, doživiš i taj mikroklimatski, taj teroar koji je u specifičnom vinogradu specifične sorte na određenom terenu. I to ljudi prepoznaju, to se skuži. Pošto je to ipak vezano za neku ipak vrlo specifičnu publiku, ajde da kažemo neke marketinške niše. Znači, to su male grupacije ljudi koji zaista tragaju za nečim autentičnim, ali gledajući malo u budućnost, da li misliš da ta priča o teroaru, o autentičnom vinu ima neku budućnost da se malo više raširi, da dođe do nekih ljudi koji traže nešto što je iskreno, što je autentično? Kad uzmemo presek današnji, kako stoje stvari, šta ti misliš, da li ima tu šanse da se to dogodi samo od sebe ili tu treba možda još poraditi na nekoj komunikaciji, na iskustvu, na doživljaju? A mislim, sigurno treba raditi. Mislim, svi smo mi dio te priče i mi smo svjesni da možda trebamo raditi više zapravo da bi ljudima objasnili o čemu se tu radi, ali to je nekako uzajamna priča, to treba postaviti interes iz druge strane, ovako sve skupa ostaće na nekom malom broju ljudi. Međutim, ta scena generalno raste i
obzirom na sam pristup cijele priče, mislim da će pronaći ono malo širu publiku. Nažalost, uvijek će biti u manjini, to treba prihvatiti u startu. Da li možemo da napravimo neka poređenja? Na primjer, evo, pošto svi ljudi recimo razumeju se u janjetinu. Kad jedemo pečenu jagnjetinu, svako će reći, paška jagnjetina, to je to. Ili pirotska jagnjetina, ili jagnjetina, ne znam, sa ove planine i ove planine. S druge strane, kad je jagnjetina neka konfekcijska, to ljudi odmah kažu, znači tu prepoznaju podneblje, prepoznaju... A isto to imamo i sa vinima, u suštini. Ista je priča, zar ne? U principu jako si dobro to približio, to bi trebalo skužiti. Ali to kao par vrlo jednostavno, međutim ja se često pitam kako ljudi ne prepoznaju neke vrlo očite stvari. Vino je u odnosu na janjetinu nešto što uključuje tehnologije, znači uključuje nekakvu priču koja nadilazi, znači sve ono tradicionalno što je vezano za ovu priču o janjetini i tu se onda stvaraju razlike. Tako da određena publika, već poprilično velika i najveća publika, zapravo vino više ne doživljava kroz to tradicionalno, nego doživljava kroz ovu modernu vinifikaciju i oni su se već poprilično udaljili od te priče. Kroz janjetinu te stvari nisu nikad otišle u tom pravcu, tako da taj neki balans, kad bi se ta neka ravnoteža postigla, mislim da bi puno više publike bilo zapravo i na ovoj strani. Zašto neki vinari nisu beskompromisni, nego zapravo prave potpuni kompromis i idu da ugode, da prodaju, napravit će 10.000, 100.000 boca godišnje i on hoće to da proda po svaku cenu, pa nebitno je šta će drugi ljudi da misle o tome. Šta ti misliš o tom pristupu? Iz nekog mog iskustva nije lako dati odgovor na to pitanje, zato što naravno da je u pitanju novac, ali čak i kad nije u pitanju novac, neki ljudi nemaju generalno svijest o pristupu, znači poljoprivredi općenito. Tu su stvari poprilično drugačije. Ja sam se vratio tim nekakvim korijenima jer smatram da je to vrijednost koja je povezana sa puno stvari u životu. Prema tome, da proizvodim i neku drugu kulturu, znači vino je privilegija, iskreno, ali da proizvodim, nemam pojma, da se nisam odlučio za to, mislim da bi se bilo fantastično baviti i proizvodnjom povrća ili bilo kojeg drugog voća ili nekog, ne znam, džema ili bilo čega drugog na takav način. To je stvarno pitanje svijesti. Ako nemate tu svijest, onda isključivo gledate kroz materijalno. Znači, ako ti nemaš svijest zapravo na koji način ćeš pristupiti toj zemlji, da ti se gadi zapravo, da ti konstantno unosiš u zemlju nešto da je ubijaš. Znači, ti trebaš tu zemlju oživiti, a ti je konstantno trebaš, znači, s herbicidima, sa raznim pesticidima, ti ne daš toj zemlji zapravo da se izrazi na pravi način. I ako ti do toga nije stalo, onda čisto gledaš ono materijalno i tu ne vidim uopće mogućnosti i prostora da se stvari mijenjaju. Previše je tu problema zapravo koje koče da ljudi progledaju na pravi način. Mislim, treba postojati različitost. Ok, zašto neko ne bi proizvodio vina na ekološki način, a stilistički dodavao kvasce, enzime i slično koje nisu nikakav otrov. Ali stilistički je taj pristup meni ne neprihvatljiv, nego jednostavno nešto mi fali. Znači ne mogu izraziti se na pravi način i ne želim biti ovisan o nečemu sa strane. Ne želim uopće da neki laboratorij mora napraviti neki kvasac da bi ja proizveo vino do kraja. Radije ću se boriti, mislim, težim putem, ali jednostavno osjećam da tako treba biti. Meni je drago što je sad počeo se obraća pažnja na to. Zašto? Svi se mi pitamo šta je dobro vino, šta je vrhunsko vino, šta je kvalitetno vino, kako ono nastaje. I šta se to dešava da bi neko rekao i ko ima pravo to da kaže da je to dobro i da je to vrhunsko vino. Onda kad pogledamo, moramo da znamo gdje to vino nastaje, ko vino to pravi, od koje vinove loze napravljeno, na kom zemljištu je to vino posađeno, gdje se nalazi to zemljište, gdje je ta ekspozicija, kakvi su tu klimatski uslovi, šta može da nam donese sunce, vetar, kiša, mraz i te sve neke stvari. To je sve potrebno isto za vina, pošto čovjek se oduprio svemu tome, a i vinova loza se oduprila svemu tome, ne razumiješ? Tako da mi je drago da danas ljudi pokušavaju da sve više dođu do saznanja šta znači taj izraz teroar. Ta teroar potiče, to je francuska reč, on nema neki, da kažemo, neki prevod, nema taj prevod ni kod nas u srpskom jeziku, čega nema ni u engleskom jeziku i na drugim jezicima. Ali znamo da to potiče od francuske reči što znači na tere, što znači da je to zemlja. Znači zemlja je bitna i na toj zemlji je nastao je svijet, nastali su ljudi, nastala je kultura, nastala je industrija, nastalo je sve neko novo doba. Naravno, sve više i više se priča o tome i meni je to drago i da ovi mladi vinari koji sad dolaze, koji se pojavljuju, imaju mnogo lakše pristup svemu tome, ima više znanja
mogu brzo da nauče, a to je jako bitno i važno za sve nas. Važno je za konzumente, važno je kada naši sa isto konzumenti i publika koja želi da konzumira taj vina, da znaju da je teroar priznati i važan faktor u kvalitetu i u stilu vina. Kad pričamo o našim domaćim vinarima, šta misliš ti, u kojoj meri današnja srpska vina izražavaju zaista svoj teroar, a drugi deo pitanja je koliko je za jedan vinski identitet jedne zemlje, za tu prepoznatljivost globalnu, koliko je bitno zapravo da su ta vina zaista vina teroara, da budu posebna, jedinstvena na globalnoj sceni? Ja mislim da se to danas kod naših vinara prepoznaje. Ako uzmemo da je naša Srbija podijeljena u 3 regiona i da imamo 22 rejona i da imamo 77 vinogorja, možemo da osjetimo te razlike. I mislim da se iz godine u godinu i kako ovo vreme dolazi sve više na vina iskazuju baš taj terorni karakter. Znamo da koje sorte možemo da sadimo na Fruškoj gori, da mogu tu da budu lepi rizlinzi, da može tu da bude lepi pino, da tu čak može da bude fantastičan i merlo, da mogu da budu tu i njihove lokalne sorte koji prave njihova dezertna slatka vina. Tako da vidim da neki isto mogu da se iskažu, hoće da vide da li to može da bude i sa nekim širazom. Da su ljudi vole sad da eksperimentišu i to je dobro. I naći će taj neki pravac. Ako pogledamo Šumadiju, Šumadija, tamo ako vidimo te vinarije koje su sad jake i poznate, ne bih volio da ih nabrajam, da nekoga ne bi slučajno zaboravio, pa da se neko ne bi uvredio, ali znamo koje se vinarije tamo danas vrsta nalazi, bilo ih je 3, danas ih ima možda 10, možda 12 ili 15 i više, da je tu dominantan Cabernet, da je tu dominantan Merlot, da je dominantan Cabernet Franc, da je tu Chardonnay, da je tu Sauvignon, čak i Riesling, a posebno počeo da se pojavljaju i Marselan i te neke stvari, da se vidi i da se može prepoznati da to dolazi odavde. Tako isto možemo kažemo i za Negotinsku krajinu, i gore isto taj Chardonnay i posebno Cabernet, gde može da iskaže te tvoje kvalitete koji su potpuno drugačiji. Ako se vratimo u Župu dole, znamo da je u Župu Prokupac, da su dole Tamjanika bili fantastični, ali prije tamo i Riesling je bio fenomenalan, da počeo da se sadi, a ono što nam moramo najveću pažnju da obratimo na to jesu da te naše, da kažemo, autohtone ili lokalne sorte. Da pogledamo, danas mi je drago što ljudi rade na toj Moravi, gde je sorta koja daje mnogo obećanja, možda bude i suvo vino, možda bude i vino koje može bude i pojačan švajn, da koje može bude čak i da podnese i drvo, čak da bude i slatko vino. Da ne smemo da zaboravimo našu Smederevu koja je jako bitna i važna za sve nas, jer sve više se kod nas pravi penušava ta šampanj vina po šampanj metodi, a Smederevka je pravi način za to da se iskaže u svemu tome. Pogledajmo Prokupac koja je naša sorta koja može bude raznovrsna. Ja mislim da Prokupac može da bude od lagane, mekane, fine, suptilne, elegantne sorte do sorte koja može da dostigne neki nivo, da bude ipak i punija i jača za okruženija, koja može bolje da podnese drvo. Upravo na to govori naš teroar. Jer taj Prokupac koji je u Šumadiji, koga imamo, i Prokupac koji je u Župi, mislimo da su to potpuno dva razna Prokupca. Uzimamo sad i na drugim mestima da ljudi pokušaju s njim da urade i dajete određene karakteristike i to jeste definicija teroara, da stvaranje vrhunskih vina na različitim tipovima zemljišta daje svoj kvalitet. Ono što se meni isto dopada, idemo na tu Tamjaniku. Mi možemo da kažemo da Tamjanika može da pripada u našem podneblju, jer već ako vidimo dole u Župi imamo vinarije koje tu Tamjaniku imaju već 80, možda i 100 godina. Isto kao što je Malbec već u Argentini, tamo već 100 godina to više nije onaj Malbec koji je došao iz Francuske, znači to je njihov Malbec, možda kažemo ovo je naša Tamjanika, ali ta Tamjanika raste u Župi, Župa ima strašne segmente, razne pozicije tog svoga podneblja i iskazuje razne rezultate daje. A isto ta Tamjanika, kad pogledamo, imamo i ovde i u Šumadiji, gde je potpuno drugačija, punija, zrelija, dosta je i voćnija, dok je dole ipak lepršavija, svežija, te neke stvari. A čak vidim, pokušam da se u drugim reonima ljudi pokušaju da sade tu Tamjaniku i da vide i da rade s njom, da naprave nešto što je kvalitetno i što je dobro, ja to podržam. I treba da bude taka. Ne mora jedna sorta da iskaže 5-6 različitih značenja sa različitog tog zemljišta. Onda imamo tu sad Probus, imamo Neoplantu, imamo, recimo, žalostno je malo što ne možemo baš brzo da se raširimo sa tom bagrinom kao dolazi iz istoka. Jedna fenomenalna stara sorta koja kažu da su Rimljani uživali u toj sorti.
To su stvari te, recimo, i naš Savez vinara vinogradara, čiji sam ja zakonski zastupnik, ćemo mi to da pokrenemo velike projekte na tim stvarima, radit ćemo na tim velikim studijama, da pokažemo da Srbija jeste mala, ali je mnogo velika u rasponu, baš u rasponu tog svog različitog teroara. Mi imamo, pogledajte kakva je naša klimatska situacija, fenomenalna. Sva 4 godišnja doba imamo u Srbiji. Sve imamo u Srbiji. Znači, to sve spada pod teroar. Dobro, Marko Stojaković, kako je, da se vratim opet na ovu problematiku od jednog drugog ugla, kad je Tikveš krenuo sa Belom vodom, sa Barovom, sa tim vinima, sa određenih manjih poteza, koje su rađene potpuno drugačije, a samim tim su i cenovno dosta viši rang, kako je u početku reagovalo tržište, a kako danas reaguje tržište na ta vina? Pa znaš kako, u početku, kad izbaciš nešto novo, pa je bilo interesantno sam start. I dobili smo to vetar vojeđa što se tiče ocena od Robert Parkera, koji nam je napravio da odmah zaintrigiramo neke uvoznike. Tako da, jako brzo se počelo. Brand se napravio, da kažem, u roku od 2 godine nema ko da ne poznaje više Barovo i Bela voda. A cijela naša komunikacija je bilo baš, znači to teroar lokalitet i sorte koje su, da kažemo, tipične za Makedoniju. Znači Barovo je kupaža autohtone makedonske sorte kratošije sa vrancem, a Bela voda je kupaža plavca i vranca. I to su jako stari vinogradi, znači ti vinogradi su stari sada već 50 godina, sam nasad. Tako da htjeli smo da pokažemo, evo to su bile neke prve naše probe, da nije više Tikveš samo Smederevka i litarska kratošija, nego Tikveš može da napravi i vina sa nekim potpisom, da kažem. Mislim da je u principu to što gospodin Stojaković radi ide svima nama u korist. Jako je bitno da velika vinarija koja ima dostup širokom tržištu, tom tržištu približi koncept što je to single vineyard, što je to teroar. Jer mi to ne možemo. Niti imamo količine, niti pristup tržištu. Jako je bitno da vinarija poput vinarije Tikveš ide u tom smjeru i da ona u principu, ajmo reći nama, onako utaba teren. Bilo bi još bitnije recimo da velike vinarije idu više u smjeru, ajmo reći, ekološkog uzgoja vinograda, ekološke nekakve certifikacije, jer to bi i nama koji smo mali, koji nemamo u principu takav pristup tržištu, ni financijski, ni na bilo koji drugi način, mi to jednostavno ne možemo napraviti. Tako da to je stvari koje se događaju, samo da se referiram na ovo što je gospodin Marko rekao malo prije, mislim da su jako dobre da se događaju. Isto kao što je dobro da se ide na izražaj tih nekih loti. A što je najbolje napraviti za neku širu edukaciju, ja mislim da je upravo ono što vi radite sa vašim vinskim festivalom, što radite sa ovakvim pristupom tematici. Dakle, to su stvari gdje javnost steče nekakve korisne informacije, gdje će se više zainteresirati, otići će sad u neku trgovinu, kupit će tu bocu Tikveša ili Zakmajstera sa police i kontaktirat će nekoga koga znaju ako ih interesira više, ali dakle, događanja poput ovoga na društvenim medijima, događanja poput Wine Jama, to su stvari koje su jako bitne. Jako je bitno da se događa, da se govori, da se diskutira i da se ljudima objasni da ima daleko više od vina od Caberneta i Merloa i Chardonnaya. To su jako bitne stvari. Da. Marko, da li zaista Tikveš, ok, velika kompanija mora mnogo da vodi računa o održivosti svog posla i o profitu, ali s druge strane, ta velike kompanije zastupaju nešto što se zove društvena odgovornost. Recimo što je Marko pomenuo, da, Tikveš može mnogo uraditi za male vinarije tako što će promovisati ideju single vineyarda, teroara, nekog koncepta kojima se oni bave. Na neki način time Tikveš otvara vrata. Da li je to vi svesno radite, da li ste svesni toga ili to je jednostavno prirodna posljedica vašeg puta? Pa svesni smo, generalno jesmo, zato što ovakav model nema, da kažemo, u bivšoj Jugoslaviji, da je jedna ovako velika bivša komunistička vinarija, da se uspešno privatizovala i da ne idemo samo
na jednu ili dve etikete, nego da imamo sada više od 60 različitih etikete, tako da se borimo da možemo da pokažemo i kao mala vinarija, i kao srednja vinarija, i kao velika vinarija što se tiče proizvoda. A ja bih jednu drugu stvar napomenuo, bitno je da potrošač ima poverenje u nas, znači da ima poverenje u kvalitetu, da bude siguran da je to grožđe došlo iz tog kraja, a da nije grožđe kupljeno iz nekog drugog mesta. Znači bitno je da imamo neke organe koje će da kontrolišu, da ima načine kako da se vode vinograde, prinosi, načini vinifikacije i tako dalje, da potrošač bude siguran da to ako piše da je taj kru, da je to stvarno tako. Znači to neko poverenje, kontrole koja trenutno mislim da nema. Znači sada je ostalo onako da li sama vinarija je odgovorna ili nije, da li je pošteno radi svoj posao. Erne, da li si ti zadovoljan? Da li si ti zadovoljan? Reci mi za kraj, da li si ti zadovoljan onime što si postigao do sada ili možda imaš, vidiš neki put koji još treba da pređeš da bi baš postigao tu najbolju moguću izražajnost vina koje praviš? Daleko od toga da sam zadovoljan sa tim šta sam uradio. Ne znam, malo da se vratim na ono tvoje prethodno pitanje, samo da kažem, nama je zadatak da probudimo dete entuzijazma u svakom čoveku, u svakom potrošaču, jer to je naš najveći problem ovde na istoku, da ljudi jednostavno ne smeju da kaže ovo mi se ne sviđa, ovo mi se sviđa. I ja ne mogu to da radim umesto njega, treba mu nekako dati mogućnost da se osjeća komotno, komfortno i da ne mora da kaže nešto što ne misli. To je veoma važno. Uopšte nisam zadovoljan sa učinkom svojim, eto, to je normalno, ja mislim. Dobro, okej, dobro, kao i svaki pravi stvaralac, to je potpuno normalno. Pa dobro, ajde za kraj, kako ljude opustiti i ohrabriti da zaista malo više i dublje istražuju vinski svet? Mislim, to je, pa mi se bavimo time 10 godina, kroz Wine Jam, kroz ove razne priče, i dalje nema magičnog odgovora, osim puno rada i truditi se, ali čini mi se da velika većina drugih aktera na tržištu, pre svega ugostitelji, ok, ajde, oni žive od toga, oni će gledati samo što pre da prodaju nešto. Na pravim mestima gde je pravi sommelier, gde ume na pravi način da iskomunicira vino, oni umeju znači uz malo truda moguće je zainteresovati gosta da proba nešto drugo, naravno pre toga sommelier će iskusno napipati na kom tragu je ukus ovoga mušterije i naravno mušterije će na kraju otići jako zadovoljan novim otkrićem, pričat će svojim prijateljima da je probao nešto novo, predivno i tako dalje i to je taj pravi korak. Kako doći do toga? Vidi, u neku ruku se to u ovom svijetu iz kojeg ja dolazim već dogodilo, jer ti danas imaš u principu jednu generaciju ljubitelja vina koji to prije 3, 4, 5 godina nisu bili. Jer prije 3, 4, 5 godina oni su imali možda 20 godina i vino je uvijek za njih bilo ono što je njihov deda pio ili je pio tata i to je bilo skupo i to se radilo u Bordeaux i to se radilo u nekim baricima i to su bila dakle neka visoka, bila je to nekakva visoka filozofija, oko toga se stvarao neki mit. I onda su u svijetu prirodnih vina počeli raditi nešto što je 10-11% alkohola, pa je to imalo neku smiješnu boju, pa je to bilo obuteljirano u nekakvu bocu, pa to je imalo neke mihuriće i povrh svega i cijena je bila dobra. I to je jedan od razloga zašto ljudi koji su u principu, mladi ljudi koji su pili pivu, oni su preko noći u principu prešli na ta vina. I oni nemaju u principu to opterećenje, ajmo reći nekakve vinske prošlosti, koje imamo mi svi, opterećenje pod navodnicima, gdje je vino moralo imati određenu boju, pa je moralo imati ono sve što su im sommelieri govorili, ono sve što im govorili, što su im sve knjige govorile, prirodna vina su to eliminirale i rekli su ne, to ne mora biti tako, vina mogu biti i ovakva, vi ih si možete priuštiti, možete ih popiti da ne razmišljate o teruaru, možete ih popiti samo da budete veseli i da se na taj način zadovoljite. E sad, ta djeca koja su to radila 5 godina, oni lagano sada kreću onu drugu fazu, a to su više strukturirana vina. I tu smo stvorili, dakle, jednu novu generaciju ljudi koji piju vina, a koji do prije 5 godina to nisu radili. Nije padalo na pamet, znači, obrali su se sada u ozbiljnim vodama.
Znači, prepustimo stvari, nek se događaju, mi radimo naše, a stvari će se događati, tako? Pa treba komunikacija da je vino zdravo za konzumaciju, umereno, svaki dan po 2 čaše, French paradox. Da, Marko, šta kažu Francuzi, ti si francuski đak, kako oni definišu teroar? Pazi, to je glavna razlika novog sveta i francuska, znači novi svet komunikaciju na sortu, tako, Sauvignon, Chardonnay i tako dalje, a Francuzi su išli na taj teroar, znači to je taj lokalitet, specifično lokaliteta, ali Francuzi, njihova potrošnja, ja mislim da je oko 48-50 litara godišnje i oni imaju to već familijarno, deda je pio vina, otac, kod njih je normalno da imate u svaki obrok vino i onda već tad se gaji ta ljubav prema proizvodu. Što mi nemamo, tako da mora da se uvede što više da se proba po meni vina, što više da vino na čašu, recimo, to je dobro što je krenulo pre, bilo nisi mogu nađeš ti u restoranu da uzmeš vino na čašu, sada možeš, znači to je ovako dosta dobro, različiti profil vina i cena, to je to, da nema previše marže, da može svako sebi da priušti čašu vina, da se borimo. Generalno, mi na Balkanu se borimo sa pivom, ali tako? Da, dobro. Mislim da zadnjih godina potrošnja piva konstantno, malo, ali konstantno pada, a potrošnja vina raste. Tako da budućnost je svetla svakako. Hteo bih da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Tek smo načeli i zagrebali temu, ali nadam se da ćemo neke nove ljude zainteresovati da istražuju dalje i dublje vinski svet. Želim vam ovu godinu uspešniju i bolju nego prošlu, da se skoro družimo i uživo. To je to, hvala vam puno.